دادگرنا 20 روزنامه‌وانین کرد لآمده ایرو پنجشنبه به داوی هات او به پشتگیری ترور هاتنه جزا کرن. چالکوانین آزادی روزنامه‌وانی ده چالکیه که ده اف جزا کرن شرمزار کرن. جبو آگاهین بهتر و شیروکرنا و مجارین نها پاریزر محمد امین اکتار ج دیاربکر آمده به ریا سکایپ به مرایه. دم باش ما مستا محمد هون وکو پاریزر چوانیزی که جزا کرنا وان روزنامه وانان دبن. دم باش براستی رژیم اوتوریتر پرگل اوتوریتر پردنگی نخواسته یک تنگی دخواسته جیه گو پردنگی لودره دموکراسی دیگه شه لودره آزادی پکته جبرویه کهشی گوه نخواسته گوه گو پردنگی کلجی که به دنگ جدا به وان دنگت فتسین لکردستان ایجی به پرانی دولت به شکل که به تروریزت که و به کریمینالزت کرد کسی گودگی خودته بچاوی تسوش کردن هر کس به هر هاوی و کو اندام رخصتنه کی چکتاری به هاوی تسوش کرد ev rojnamegercî bi salane xebatekî dikin. Planî jî ji ajansan bi topalta melûre dixebitin. Çend kesê nêkajên bêjin ki edîtoriya ekî rojnama dikin. Yani veya xwebûnê got bi zimanê Kurdî weşanê dike edîtoriyê wê jî hatine girtin. Hink şu an jê kameramanım. Kamera dikişin ama planî jî tê tarza gotê suçtarkirin dibe ki hûn terminolojîkî ne wek ku devlet bir zamanı devlet te gotun dizi ve terminoloji te mun çabej mun nuçe xub tine zaman do yek jwan rojnamegera devkavi da dadgahê da le persina wî da jîgit parasna wî da mijîgit hemiya aynı perswana te persin dibe ki tişe gon dikin نوچه گون حاضر دکن شروعه گون حاضر دکن خبره گون دچینن همو دو کرده میشانی دیدن که تلویزیون و امبیجن روزنامه گو نزی پکینه دویده میشانی جویده ترتیم روزنامه‌گر ج خبره خوب برپرسیاره روزنامه‌گر جنوچه خوب برپرسیاره شروعه خوب برپرسیاره وکینه که دکیجا خاکی آتیه جهاتی گرتن لکدره کیجه استفاده کریه جوه نبر پرسیاره. لذت سری داشتیم کو ایران ترکیه تیشه گوته خواستن پردنگی نای خواستن. باشه ما مست محمد جبو کو ام ارگومنت حکومت ترکیه جد و درباره دا بیرونی بدن سر یعنی او دبیجن کو پشتگیری ترور اوانا هاتنه تاوان بار کردن و جزا کردن و دمه یعنی شما اف 20 کسانا یعنی هاتنه جزا کردن گلو دادگه به آوایی که دست نشان کری تدوسل دجیوان هنه وکو کس تسنه بردست یعنی بیشن آها جبو بکارانینا و راپورته یعنی جبو کارانینا و گوتنه لدجی حکومت مترسی هنه و بونه ام بیشن داچک دست تروری ده. نه تونه نه هنگی اطراف کار برای اینکه ام بیشن سر زمانه وان گوتنه کی ام بیشن گوتنه ستر تیوی مدیا تیوی اج رونایی تیوی وانا نزیره خستنه کینه وانا گوتنه وکینه که کسی گو ایرو اف شازه کسی گو هاتن توقیف کردن هاتن گرتن هی جزا کردن تونه براستی اما تهدید جزا کردن سروانه به وقت تدبیر که هاتن توقیف کردن کتن گرتیگه شازه کسی لی بری توانبار کردن دوزگری evet demeyin ki gava unuçe xuçe dikin به زمانه که جدا اونچه دیکن ترمینولوژی که نکاچه دیکن ام بیجن که گوا ام دبیجن پکرات بیجن تروریست و نبیجن تروریست اون به مکره خستنه که چکتاری بناف دیکن یا جه تشه که نکاف دیکن به ترمینولوژی که نکاف شکل نکاف بناف دیکن جبر به یک تفسیری راست چی کسی به خستنه کی را یا جه به پکرات تکرار نکنه دلیل که وسا جن نشانه ده دوزگری دلیل که وسا تونه یجی نه کسی در حق ویدا بیان کی ifade کی دایه ne kese ki go belge ki deste dozgeri dabe. Tişe gusatne. Tene de beje dozgeri de ki un vak bana fikrin vak ben zaman nayni vak gor da khwaza me و نوچه خوب زمان ناکن بناف ناکن جوی علی و توان باردکن ما مثلا جبو کو افخال هن بهتر زلال بجبو بینرین ما یعنی تو بجی او جزا نکرنا و هاتنه گرتن و تا گاوا پشتی و چیه و دادیا کرنا وان بردوام ببه و پیش بینی تکرن کو ورن جزا کرن یعنی دوی درباره ده و چه آگاهی هنه
Peki ve demek dozgeri luan doz veke. Dozname ki nefsini ev doz veke. Demek ki kında bavarım nabme ki dimhada ev doz vere vekirni. Derken ber dadgehi parasını ok bakın. Dadgehli göre karar kibde. Ya ceza kırını ya ne ceza kırını. Karar ki dadge paşe bide. Veya proses ekibi avi meşe. Proses bir avi dozger ev peşi doz ak veke. بس ود في نافذة أو نا قرتي بمين يعني أو ناف دستي واندا قرتي بمين حتى كنت أم بيجيان جزاء ببن يانجي بجنه ديا نشان بدن نوعي Naberi de dadgeh kare bir yer ki neka u berdane bide. أها يعني دكارن مالي خوابن وبين دادجه كرنجي بله باشه ما افخال زلال بو اون وکو پارێزەر وەکو چالاکوانین ئازادیا ڕۆژنامەگەریە هون دikarin çi bertekan nîşan bidin hûn tenê yanî ji binî daxuyaniyan hûn dikarin çi tiştê pratikî ser erdê bikin ji civaka navnetewî ra ji kesên din ra hûn dikarin çi bikin Roj bir roj asad em tên dor pêşkirin yani tevgera me ektube em çawa bêjin deva gomtê tor pêşkirin em nikarin zêde hereket çi bikin imkan me jî kênin ji alî din bacî îro wisa xwe dike ki dünya xwe ji Kurda ker û lal kiriye îro bêdeng e yani hinkî tiştê nekat rojeva dunyayê din herkes ji gor xwe rojeva xwe tayîn dike wek berê ji alî din bacî li xaka navnetewî da gava got protesto were kirine got bertekê were nîşandinê jî Türkiye goyoxleyê girtiye yani li ser Türkiye jî tesêrekî nake ji ber wê kesîçe got xweya dike ki merev rastiya xwe de israr bike yani rojnamegerê îro li vî bajarî ne ji derve hevalê xwe pênûsa wan dewam bikin û ji derve wan nûçeyê wan ji nû binivîsînin îhtiyaca me bû heye îro guaviyan nebe sibêro em bawerim grûbekî parêzera viyavî were tuşlar yani hinkî kesê neke were tuşlar kirin yani li her hinkî hep pêşeyên din ew were tuşlar kirin ve bimeşe devkî nabîne hatta herkes fikrekî em bêjin gelenperî viya xweya dike hatta elbejatê 2023 wisa xweya dike ki devlet ew li ser Kurda zor û zextê xwe zêde برای پارێزەر محمد ئەمین ئاکتار ji Amedê merabî gelek spas ji bo demate